da me gospodin Kojić nije napomenuo koji sam po radosledu, mogu da vam kažem da bih zaboravio i ne bih znao da sam sad ja došao na red. Pa mi kažu ljudi, kažu, uzmi sirće, limun i beli luk, pi ujutru, možda ćeš bolje da pamtiš. I zapamtite, probao sam, ne pomaže. Nemojte na to da nasedate. Hoću malo da napravim digresiju, da se malo trgnemo. Ipak je teška filozofska tema. Vidim, kolega Imorovski je profesor, akademik Domonji, verujem da je također bio i on profesor. I ja i moj drug Reža smo profesori. Njihov alat je jezik, a moj alat je bila kreda i još uvijek je kreda i tabla. I ja dok tražim neku reč da kažem vama, obuzet sam sa njom kao jezik šupljim zubom, iako mi zaista fale par zuba ovdje. Pomenuh limun i sirće, ne pomaže, znači moram koristiti pomagala. Imam vid, odnosno pogled bez vida, pa ću staviti oči. Prvi utisak, kad sam večeras došao kod vas u Novom Sadu, koga mnogo volim, i gdje živi moj brat blizanac i moja snaha ovdje, je pomislio, obradovao sam se, jer godinama je u ovoj zemlji gram zlata teži od tone pameti. Samim vašim dolaženjem ovdje da čujete nešto novo, ipak izgleda da ljulja moju pretpostavku, odnosno hipotezu. Kaže Rudi, koga sjećam kao momak stariji od mene, kaže, znanje nije moć. Vera u znanje daje moć. Potpuno se slažem i tu sam baš zapamtio tu izraz koji je govorio. Zapamtite, nemojte večeras da tražite da imam meru. Imati meru zahteva dosta truda od mene. A ja se neću truditi večeras i ne znam da li ću ljudi imati meru. Strepim pred vama. Mozak mi je kao struna na harfi, jer me strah da će pući, jer treba da izmamim ton, dostojan da kaže ili izrazi ono što ja želim o mom drugu, profesoru Harudinu Ređoviću. Uzvišenost koju mi dade ovom prilikom implicira u meni nadmenost, ali mi približi i onu niskost, te me ovo sad uzvišeno guši kao sablast. Ipak se pomažem, hvala ti što sam ovdje, druže moj. Zaboravi, nisam nemoj još. Malo glasnije da vi dođete. Čudnovata je to misterija. Ja sam po vokaciji oficir, matematičar. Pa pokušavam sad da napravim nekakav transfer znanja i opišem život moga prijatelja. Čudnovata je to misterija. Što priroda, sve moguće ili sva moguća ili slepa, u vrtlozima sve večite žurbe kroz ambise prostora, rađa ljude podređene njenim moćima, no obdarane sposobnošću sagledavanja, sposobnošću da spoznaju dobro i zlo, sposobnošću da prosuđuju o delima svoje nerazumne majke. Jedan od rođeni moj, kako ga neka zovnem, je moj drug Hajro. Nikome dužan, a svima potreban. Traga za Bogom, a to je podvig uzrastanja i zralosti. Nosili smo i ja i on okove uniforme. Kosa nam je pobelala, a leđa savila pod njenim bremenom. Sami smo bili masa, a u masi niko. U nama je često počivala samoća, raznežnost doganuća,
odron života i često užasavajući zjak praznine. Krasotu postojanja hvatali smo retko i jajom, kao tret, koji je bio kao krik iz magle i vapaj iz blata, skepsa i rezignacija, doziv bez odziva, jadikovka i suza zatomljena, poharana duša i njen tamni zov, druže moj. U očima sudbine smo kao lovački psi, koji su dobijali po njušci uvek kad bi da uzmu divljač, koju su sa toliko truda sami pronalazili. Retko smo bili srećni, jer rano postali smo sudbinski svesni. Sa njom naša životna rijeka poče brže da se primiče svom ušću. Da bi tekla, mora postojati nizbrdica, ja ju zovem svesnost. Što veća, to je rijeka se brža, a njena snaga sve veća. I sve što teče, na kraju se uliva u more, jer se nalazi na manjoj visini. Zamislite, ogromna moć mora u njegovoj nizini i poniznosti. No, ne teče reka, već voda, ne prolazi vreme, nego ja i moj drug Ređa. Verujem da je Bog napravio ljudski rod nedovršenim i nedovoljno srećnim upravo zbog toga. Ljudi žure da negdje stignu što pre, generišu zlo ka drugima i neprimerene potrebe prema sebi, a ne znaju da ih svaki put vodi tamo. Verujem da su ljudi zveri, kako reče Rudi, predatori, ako ih religija i vera ne vode pravim putem. Svi putevi nekuda vode, a Ređa je među malim brojem onih koji znaju put koji nas dovodi do nas samih. Zamislite koja bi tišina nastala kad bi govorio o onome što ova gospoda oko mene zna. Ali čitajući ono što je moj drug Hajro mukotrpno istraživao, shvatih stepen svoga neznanja i razumevanja, pa uhvatih sebe kako se divim problemu umjesto da tražim rješenje. Ali znajući da je najviši oblik neznanja odbijanje nečega o čemu gotovo ništa ne znate, rizikujem i govorim pred vama, idući lagano, odrenim i obazrivim hodom žene u godinama. Imao sam osjećaj, dakle čitajući knjigu, kao da se u njoj prostor pomera, uvija kao labud na vodi kad ga nemir muči, kao da i ona ima neku volju, pa svaki put kad je čitam menja svoj plan i htenje, Ređo moj. Poče da se budi u meni intuitivni sveti dar, koji poče da otklanja tmušu koja je obavila moju sivu masu, da se skida stega oko mog uma koja ga je držala kao kljusa međeda, kako bi rekli kod mene gospodina Ređe, moga druga. Herudin Sokratovski, kako Domanji reče, ukazuje da ljudi nisu namjerno zli, nego iz neznanja. Ukazuje moj drug Ređa na dobro, da bi dobro činili, da je Bog ljubav, a ona u nama samima, da smo pred Bogom svi jednaki. Zaljubljeni najbolje znaju da se sve religije i vere sjedinjuju u ljubav. Samo ta vrhovna vrednost im je u srcu i umu. Ta vrhovna vrednost je ljubav, Bog. Tada nema puteva prema njemu da mu se približe, svi su isti. Tada je Bog u vama ljubav, zato pravo ljubavi nema prepreke, ni u veri, ni u naciji, ni u čemu. Postoji samo ljubav, blaženstvo, Bog. Možda kroz suprotan pol pokazuje upravo svoje postojanje
Koliko puta ste osjetili, barem ja, kao gnjida pred onom koju volim? Hajro, moj drug, traži odgovor na pitanje zbog čega bi jedna religija ili sekta imala primat sa svojim učenjem nad ostalima. Ali i da je odgovor pitanjem pa gdje treba da se nalazi Bog, a da niko ne ostane uvređen, sem prvenstveno u nama samima. Uči nas Hajrudin da je religija samo jedan od načina, odnosno tehnika, da čovjek postane bolji. Koji način ili postupak će izabrati da postane bolji, sasvim je svejedno ako cilj opravdava sredstva. Da li roditelji vole kad se njihova deca svađaju, tuku, ubijaju, varaju jedne druge, kada umiru gladni i žedni? Da li nam je baš takvu sudbinu pripremio Bog ili on čeka da deca izađu iz puberteta i prestanu da se svađaju, da krenu da se vole i stvaraju? Verujem da ljubav prema Bogu rađa ljubav prema ljudima, a ljubav prema ljudima moral i pravednost. Bez Božje ljubavi život je puka patnja, razum nerazuman, a vera tiranija. Zato sam hteo da pitam moga druga, da li je život bez ljubavi i bez razuma vredan muke življenja? Ipak sam ću odgovoriti, ili ako mi bude on odgovarao, ja ću zaboraviti šta me je pitao i proklet sebe što god što je pitao. To su filozofije. Razum bez ljubavi preti da uništi planetu. Razum je ubio usnulu decu u krilima majki, jer razum ne vidi ono što samo ljubav vidi. Bez ljubavi svaki čovjek je slijep i bezmerno opasan. Moj drug sjedinjuje ova dva božanska dara u ljudima i premošćuje ambis koji među njima vlada. Kao u svetim knjigama, Ređa slikovito daje objašnjenje da su religije stvarali oni koji hoće da imaju vlast nad drugima. Njegovu izjavu da je religiozni ateista razumem kao ironiju u činjenici da je naokolo sve više hramova, a spor sve žešći, da su mnogi sve bliže bogomoljama, a sve dalje od Boga, kao upozorenje da najveći i najreligiozniji od Boga prave najgoreg saučesnika mnogih zločina u istoriji čovječanstva, uvek ga svojatajući na svoju stranu. Shvatio sam da ne želi biti deo takvih grupa koje hoće njega za člana. Lično verujem da je Bog iznad religije i iznad bogomolja, da pobožan čovjek ne prima veru, jer je postojanje Boga opšta spoznaja, kako bih ja rekao, aksioma, koju zatamljuje samo racionalizam i odgovarajuća teologija, da ne kažem religija, sekta ili mitologija. Malo je ljudi, kao Ređa, koji vidi svet u zrnu peska i raj u divljem cvetu i dovodi beskrajna tla ruke i večno su sad. Još su jedino naučnici istinski vernici. Oni znaju da je izvesnost u nauci jednaka izvesnosti u religiji i da cilj nauke ne može biti da sazna samo odnos i razmer, već da vidi bit i suštinu svega, jer je pola nauke transcendentalan pojam, a ona sama vrsta lavirinta pretpostavki, slučajnosti i verovatnoće. Ne treba nam razum da verujemo, treba nam vera kako bi mogli razumeti, jer zapamtite, ništa nije onako kako izgleda i sve je upravo onako kako treba biti. Hvala.